umugabo umwe wabatijwe bwa mbere muri Pentecote twa Ludovico noneho umudamu wa mbere wavuze mu ndimi bacisha mu ndimi ngo niwe mpwemu yera avuga ngo zemene yakudetera kuderanjara kusika semene yakude twishika zemene ishakara zetiki ya sando byamanukiye ku mudamu umwe w'ahantu hafi y'ishamba ry'ikibira cyitwa Nyungwe kera avuga mu ndimi noneho baramubaza ati ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki ngo ni mpwemu yera imanukiye utahura rero mpwemu yera ntibitahurike neza mu matwi y'abantu noneho bigatuma rero umuntu asigura ibyo agomba kugira ngo agere ku ubujigitifu yiwe nubwo bavuga zemene yakudeta zereke seki ya sandoko Imana yavuze ngo izahurira imodoka zifatanye zizaya zigenda no mu kirere 18 biriho nubwo rurimi sintaho ibyo rurimi vuze iyo niyo mpwemu rero ibije muri wewe kugira ngo nk'iryo jwi nibwo rero amezi abiraheze nafashe umwanzuro ndagenda aho bita kuri Marikazi kwa Kadafi abantu benshi barahazi ndagenda ndambwira shente nje kuba umuyisilamu abona n'umusaraba n'amakositimu yaranze twari tuziranye mu gisagara arafata uje kuba umuyisilamu ati yego atereka nibwira abayisilamu hari kuwa gatanu kuko nari maze no kumenya ko umunsi wa gatanu ijuma ariho umunsi Imana yatoranyije usimbuza isabato ko ariho abantu bagomba gusenga ngiye nsenga dimanche nkahindura muri bira nkayibura gusenga gwera saa 3 nkabibura nibindi byinshi tuzaganiraho hama ndagenda ntora ashahada no guhamya yuko Imana ari imwe rudende itavyara itanavyarwa mu gihe nasengaga ngewe Imana izo nye twavuze Trinite Imana zitatu hama rero itavyara mu gihe navuga ko Yesu ari umwana wande w'Imana hano itanavyarwa mu gihe navugaga ko Maria ari nyina w'Imana iziro zitatu ndavuga ngo ndazihakanye ngiye kujya ku Mana imwe itabyara itanabyarwa ndavuga ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad ana isa rasulullah kwabo ngaba ari intumwa z'Imana indirimbo ni ngombwa ngo buzifiteyo n'amakoraro yabona none ikibazo kikaza gakimbaza buri munsi mu ayo majoro none Yesu ko yarafise abigishwa 12 banditswe n'abandi 70 bamukurikiraga none yarabuze buryo cyo gushyiraho korali kuki atayishyizeho igisubizo nkakibura inyisho nkayibura none kuki nta korasi yashyizeho cyangwa indirimbo baririmbaga kugira ngo babone uko bakomeza gahunda nuko batari bashoboye kuririmba nkabyibazaho nkabura inyisho none kuki twebwe dufite izi korali none imyambarire yabo gasanga biratandukanye rwose muri birayo nkaba narasomaga cyane rwose mewe ndasoma alhamdulillah indi verse nyinshi zigaragaza ngo uramenye indirimbo zo mu ngoro zo mu rusengero birabujijwe nzizo yiruka amaborogo muri amozi gatariri bari kuko fo n'umunani gatatu muri amozi ubwo twitwazaga ko Dawudi yaririmbye no mu kenyeye ukagwa hasi atambira Imana ariko tukirengaza yuko Imana yaje gutuma uwo muvugishwa n'Imana uvuza Amosi iravuga ngo genda ubwire Dawudi umubuzi ibintu abihagarike kuko sinigeze mubwira gukora ibi bintu turabaha ikaze bakunzi ba Dawa TV Burundi turabaha ikaze mu biganiro byacu bidasanzwe bya biganiro by'ivuga butumwa ibiganiro by'ijambo ry'Imana cyo tubasaba ni cyakindi nyene no kugira subscribe cyangwa sabone kugira ngo ubwo mukurikirana ibiganiro ku munsi bijanye n'ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza uno munsi muri studio za Dawa TV Burundi dufise umutumwa dasanzwe nawe sundi nibaza ko twibwira wenyene ubwiwe kugira rutahure n'ikiganiro cyacu ico cerekeye uno munsi karibu Ego murakoze naye ndabaramukije mahoro y'Imana bane namwe ego ku mazina nitwa Egisilvera Pasteur Gashirabake Valence hama nkaba kandi nitwa Alihaj Nishimwe Ibrahim nkaba ndi umutamu ko mumbona murakoze cyane uravuze ati Revera Pasteur numva musumpenga na shehe na haji byose birafatanye ikiganiro rero cyacu cy'uno munsi giye biryoha cyane kuko tugiye kuganira n'umuntu yahoze ari Revera Pasteur Revera Pasteur urashaka kutubwira aho uri Revera Pasteur mu rushengero uri koko numvise ngo X rakamya byo gasigura uwahoze ari Revera Pasteur wahoze uri Revera Pasteur mu rushengero ruhe mu rushengero rwa Église de Pentecôte imyaka myinshi nayikoreye Kigali mu Rwanda kuko niho nawe imyaka myinshi nyuma yuko maze guheza amashuri yanjye ya theology ego mfite licence muri theology hama naboneye mu mujyi witwa Tel Aviv mu gihugu cya Israel ko rero nibwo naje rero ntangura akazi kubu pastor imyaka 15 hama imyaka isigiro nza kuyikorera mu gihugu cy'iwanje cy'amavukiro Burundi ubwo rero naniho nabereye mu Islam ubu rero muri make maze imyaka 10 giye kuzura ndi mu Islam
ikiganiro cyacu cy'uno munsi mwabyumvise ko ari ikiganiro kidasanzwe turi kumwe na Reverend Pasteur yagiye yiga theology imyaka 15 ari pasteur muri Panekoti. Uyu Reverend Pasteur aragenda muri Israeli Tel Aviv hose yari umupasiteri ariko birashika araba umuyisilamu. Twabasaba rero gukurikirana ikiganiro cyacu neza kuko jewe ndiko ndavuga hano ni Mbona Idrissa mu biganiro bitandukanye maramubibona. Reverend Pasteur ndatangaye cyane kumva Reverend Pasteur ashobora kuba haji akajimaka mu gihe hari ibintu byinshi usanga bavuga ku Islamu. Ni giki cyagutumye uba umuyisilamu wari umaze kuba imyaka nk'iyo yose uri pasteur, umaze imyaka nk'iyo yose warize theology, waragiye muri Israeli ukabona ibibanza bitandukanye by'ubakristo batwigisha, byagenze gute ugaruka uhinduke ube umuyisilamu? Byaba byagenze gute? Ego murakoze. Burya uko umuntu aremetse mu buryo bubiri. Hari uburyo bwa mbere buza bugusigurira ati iki ni kiza, uburyo bwakarukaza bakubwira ngo iki ni kibi kihoze, kandi mu by'ukuri ubona cya kindi cyari kiza. Noneho warushwa imbaraga na kirya kikubwiye ngo iki kihoze ni kibi, basi ugakurikira kirya nyine, wakurikira ikibi cyangwa ugakurikira kiza. Na burya rero mu iyo myaka 15 nabaye umupastor mu izo shengero. Mu by'ukuri nari nzi yuko ibyo ndi kwigisha uko nize, nari nzi yuko 50% atari byo, hama 50% ntarabibonera ubusobanuro. Hama nyuma rero ubwo kugenda nkora recherche niho naje kubona ubusiguro neza original byuko bya ndi senkani purusa narinzi ari byukuri, nza kubisanisha na bya bindi maze gutahura neza, mfata umwanzuro ko mu Islam. Gute rero bisigura ko mwabira bitabo twiga theology ugaheza ukaza ukaba umupastor mukuru, ibyo ari byose hari ibintu bakubwira ukumva ntibijyanye neza n'ubwenge. Akarorero naguha, bakubwiye iki hari ikintu kiba mu rugo wacu, yufise umukenyezi uramubona, umukenyezi wawe ari umugenzi wawe, ari inshuti yawe, ari umugore wawe ukubaha nawe ukamukunda. Hama ugeze mu cyumba ukamusangana n'undi mugabo mu cyumba cyiwawe, uyu mudamu baryamanye, kugira ngo uzongere kumugirira ikigongwe musabane imbabazi mongere mu bana, ni ikintu kishobora kugora umugabo atari umwe atari babiri, abenshi byabagora. Noneho biriya rero twigishaga bishingiye cyane ku ijambo ryanditse mu itanguriro mu kuva Purito ibice 20 murongo wa mbere, hagaragaza ukuntu Imana yabwiye Musa ku musozi Sinayi mubwira ati nduhoraho Imana wegukuye mu gihugu cya Egiputa, ntuzahirahire ngo ugire ikindi kintu mbangikanye kitari yewe. Yani fondation ya doctrine, fondation ya theology nawe ishingira ku iryo jambo. Rero kubangikanya umugabo ni ikintu kibi gikomeye, no kubangikanya Imana ikintu kibi gikomeye. Rero muri byose twigisha 90% wigisha uvuga yuko wigisha ijambo ry'Imana kwa. Wigisha ijambo ry'Imana rero ugenda ugaragaza Imana dukwiye gusenga iyo ariyo. Nano aho kwigisha Imana dukwiye gusenga iyo ariyo nakubwiye hari amukuva tukwigisha ko Yesu ari iki, ari Imana. Umurongo wa mbere. Noneho ukabikora bikinyuranyo ukagaragaza ko Yesu ari yo Mana, kandi Imana twagombiye kwigisha iri hano nyine batwigishije. Rero hakabaho izindi mbaraga zikubwira ngo nudakora ibi harabibi, igisha gutya biragenda guta, izoro nizi. Nari kuvuga ati izina rya Yesu nutaryamamaza uzaburi gutesha Yesu agaciro. Bikaba ngombwa n'ubwo wabuze ukuri ko Yesu atari Imana, ubikora ku ngufu kubwo kudashaka, batsukapfa kuvuga uti Yesu ni Imana, nta Imana ikwiye gusenga uretse Yesu wenyine. Haleluya. Ariko kumva ubizi yuko atari Imana, ukirengagiza wa murongo Imana yabwira Mose kuva ati ntukagirize Imana umbagikanye. Yego kweli. Ntukibazira igishushanyo cyangwa ikintu nakino gifise ishusho kintu kiba hejuru mu ijuru cyangwa hasi kwisi. Yego. Ati ntuzovyikubita imbere ntuzobisabe. Ntuzabisabe. Ariko mwebwe muri abapasiteri, Reverend Pasteur bacyugisha abakristo basenge Yesu. Basenge Yesu. Nubwo byaga bimeze gutyo nanjye umutima waranjyaga. Aho ndi kwigisha mu rusengero turaziranye n'abapasiteri benshi no mu byumba byinshi aho narongoye barabizi. Hama nkigisha nuko numva umutima utanyemerera. Yesu ni Imana nkumva ntibiri kwinjira neza. Ariko nkavuga ngo kubera inyungu mbifitemo n'icyuburo mbifitemo reka mfe basi kwihangana, ariko bitanyemera mu mutima indani, ariyo cyaje kuva mu icyo kindi rero nza gukurikizaho. Icyo kintu nari cyakintu mucamo ko ndabwira abantu ntabwo bagira mpemu yera, mutagira mpemu yera ntabwo bitahura. Namwe cyangwa mwamwe ariko aha wabitoye neza wagira ngo ugeze ubicamo. Yani ibikubereye amayobera cyangwa udashaka gusigurira abantu urongoye, ubabwira ko ibyo bisigurwa na mpemu yera. Abatayifite badashobora kubisigukirwa, bisigure kubanza kurondera mpemu yera kugira ngo uzabitahure nubwo nta siguro tubonye aka kanya. None mpemu yera ucumurondera gute kumenga abantu bose twaremwe kumwe? Kintu muvuze ngo umuntu agira mpemu yera, mwe mwamurondera gute gushika mwumve ko mufise mpemu yera? Gushika mucamona yuko utumva ivyo mwebwe mwigisha atagira mpemu yera.
ego imyaka murakoze kuri kibazo imyaka myinshi nize primaire na secondaire nabyigiye muri province ya Cangugu ifatanya na Cibitoke ego hariya rero niho amakuru yawe ya Pentecote neza umugabo umwe wabatijwe bwa mbere muri Pentecote twa Rudovigo none umudamu wa mbere wavuze mu ndimi bacisha mu ndimi ngo niwe mpwemu yera avuga ngo zemene yakude tera kuderanjara ko sika semene yakude twishika zemene twishakara zetiki ya sando byamanukiye ku mudamu umwe w'ahantu hafi y'ishamba ry'ikibira cyitwa Nyungwe kera avuga mu ndimi none baramubaza ati ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki ngo ni mpwemu yera imanukiye gutahura mpwemu yera ntibitahurike neza mu matwi y'abantu none bigatuma umuntu asigura ibyo agomba kugira ngo agere ku ubujigitifu yiwe nubwo bavuga ngo zimene yakude tazereke seki ya sandoko Imana yavuze ngo izahurira imodoka zifatanye zizaya zigenda no mu kirere 10 biriho none urwo rurimi sintaho ibyo go ruri muvuze iyo niyo mpwemu rero ibije muri wewe kugira nk'iryo jwi ruri mu ruhe urwo n'ururimi rutamenyekana n'ururimi rwo mu ijuru n'ururimi ruvuye mu ijuru rukoresha izo ndimi kugira ngo ubone ukusigurira bari abantu ibyo badasigura ibyo badasigukiwe oya nuko ntabwo bari byo ni ibintu fondafondo bateratanye kugira biyobera abantu gusa ugaca bumvisha ko ari mpwemu yera kururukiye iyi nabo pastor bakushobora gukurikirana iki kiganiro barabizi neza uko twiga muri teologiya kugira ngo urotira abantu cyangwa bakundishe ibyo ugambiriye kugeraho ucishiro mu rurimi batumva ukabasigura ukurikije objectif cyangwa action plan yawe yego niyo system mukoresha rero kugira mwemeza abantu ko bari mpwemu yera ari mpwemu yera yego uravuze ku ijanye na doctrine hariho doctrine ijanye n'ikintu kijanye n'ubutatu gusenga ubutatu Imana data Imana mwana n'Imana mpwemu yera iki tukaba tuzi ko cyakunze kuba gikozwe kivuye muri katolika cyane nko muri Concile de Nice yabaye mu mwaka wa 325 rongo na Constantino gihe abasenyeri bicara bagafonda icyo twita credo yani ubutatu mu mana imwe sinengero twita mu rundi rurimwe bavuga ngo il y a trois personnes abantu batatu bari mu mana ngo gacha bagira imana niko muca mudusigura bakumva ko abantu basenga imana imwe ariko iri mu butatu sinzi namwe iyo doctrine ko hariya mu wigiye theology ko namwe iyo doctrine muyifise mu cyangwa yigisha abantu yego irimo 100% ahubwo kuko Pentecote ni fondation ni katolika kandi katolika niyo yazanye iyo trinité cya trinitatus naho bavuze rero ngo iriya trois personnes en Dieu bavuze ko ari Imana imwe mu bantu batatu abantu batatu rero ijambo persone ni umuntu rero ukuntu Imana ishobora kuva mu bantu batatu bakabikwigisha neza tukabikwigisha twamara kurangiza ayo mashuri ya teologiya tukaza natwe tukabikwigisha ukuntu abantu batatu bava mu Imana imwe ariko ntibabishyire mu rurimi wumva bakabicisha muri za ndimi nakubwiye kugira ngo none birusheho kwinjira mu matwi yawe rero bigatuma ujya kuri tere kwigisha ibintu nawe ubwawe udashobora gutahura n'umwana ubwa mu wa mbere primaire adashobora gutahura rero tukakwereka yuko mpwemu yera naza ari uzabigusigurira ariko mu by'ukuri nanjye kwigisha kwa nyina nzi ko trois personnes en Dieu atari byo kuko nta mana zitatu zibaho ngo zibumbe havemo indi mana imwe oya tuzi ko Imana rimwe rudende nkarya nakubiye mu kuva 21 Imana kandi tuzi dusenga ntabwo ibyara nta nubwo ibyarwa rero ibi bintu bitatu biza bigakora association ntibikunda ngo have mu Imana none tukisha abantu ko Yesu kandi yapfuye ari we wa kabiri nka secrétaire général cyangwa secrétaire parquetier w'Imana rero uyu ubaye wa kabiri arapfuye amaze gupfa hasiga bubiri butagatifu urumva Imana nticyuzuye uko nigisha nge nkagenda bitahura umutwe ko ibintu bidakunda igihe Yesu yari mumva iminsi 3 uko tubwigisha twabyemeraga Imana yari yuzuye ntiyari yuzuye yari Imana y'igipande none rero uretse kwihagararaho hari abakihagarara kubera inyungu baronderamo ariko abenshi twiganye nabize mbere yanjye na nyuma yanjye bazi yuko Imana ari mwitavya ritanabyarwa iriya trinité gutangurira mu itanguriro kugira mu byashuro Yohana nta jambo trinité ubutatu butagatifu muri Bible iyo ari yose yego uvuze ngo ubutatu butagatifu sigwana butatu butagatifu bwabaye butagatifu kwara bwakoranya ari butatu je nko ngenda vyumva byumvikana ko Imana itabifise ubushobozi kugira ngo igire ubushobozi cyaboneka abandi bantu bangahe babiri kugira yuzure igire ubushobozi ari cyo gituma twebwe nk'abayisilamu turemera yuko Imana ari mushobora byose sinzi namwe yuko mwigisha abantu kababwira ko ari ishobora byose cyane ko ari uhoraho kuko ncanumva ko ari n'Imana y'umwana yapfuye kandi urumva Imana ikizigara idakwiye none ko sinumva rero neza ingene mwaca musigurira abayoboke banyu mashengero icyo kintu kuko numva ari ikintu gikomeye cyane sinzire bwe ko icyo mukivuga ko niko wazira pasteur Sheikh Haji ego murakoze twebwe muri doctrine yacu
twafataga twiga ko Imana ishoboye byose iri hejuru ya byose ari Imana yitwa Yesu. Niyo mpamvu uzumva mu ndirimbo mu nsengero aho mu manyigisho usanga ijambo Yesu ariyo rigaruka cyane kurenza Imana. Hari indirimbo nakunda kuvuga ngo ashobora byose Yesu, ashobora byose Yesu. Urumva icyo kintu ubwo kumbi ndi guforoma barabantu kubinjizamo ibyo ngibyo yuko Yesu ari ushobora byose. Umushobozi wa byose rero hejuru nta wundi uriho. Urumva yuko Imana twayifashe tuyishyira hasi ya Yesu. Sawa, none igihe ngende kwigisha nkumva ntibyinjira, nubwo nabyiza ariko nkumva ntibyinjira. None uvuze ngo Yesu ashobora byose uri pasteur cyangwa uri pasteur, ugacugenda ugasanga Yesu yaragiye ko tuyisoma muri Mariko 13:7. Ego atari bariko niruka Yesu agenda gusaba indya umufarizayo akamugaburira. Imana ishobora byose iragenda ikasaba indya ishoje cyane hamwe kuri wa musukoni Yesu yagenda kuronda ko ibyo afungura agaca asanga nta biriko bisiga nawuvumye. Umva Imana ishobora byose. Tugiye mu gusoma Luka 2:1 baramusiramura. Imana kweli barayisiramura. Umva ishoboye byose gushika bayisiramurwa n'abantu. Umugabo gacuririmbe ubwira abantu ngo Yesu ashoboye byose. Cyagiye mu ngo yaragiye ku musaraba ko yatabaje ngo eri ngo Mana yanje wabeshejwe niki. None bavuze ko ashoboye byose kaje usoma nk'izo nyandiko zose umva abantu mwaba muri yoboye mu mashengero wanyu baca byakira. Niyo mpamvu ubona abapasitoro benshi maze kubona bari kugenda bibera abayisilamu kwizombo umaze kuvuga. Abakiriyo nakubwiye yuko hari inyungu zindi bakurikiyeyo bakirondera barondera Imana ya indi yari mu juru n'isi. Yego kweri kuko twarabyize barabizi yuko Yesu atari Imana. Ibyo bihamye ukavuga ati twebwe turabizi yuko twirondera utuntu ahubwo tutarondera Imana. Hari inyungu dushaka kugerako kuko uramutse urondeye Imana wakurikiza zijya nyisho twize bavuga ko Imana itabyara itanabyarwa. Sawa, hama rero ugasanga biraro turi kwigisha bariya hari objective dushaka kugeraho no kubabyaza umusaruro, bigatuma rero twigisha tukarenga kubyo tubona kandi tuzi twize twigishije. Ari nabyo byabaye fondation yanjye kugira ngo mfate inzira yo kuba umuyisilamu. Yego abanyine mu umuyisilamu n'ibintu bitoroshe. Abantu b'abayisilamu baragira ibibazo bitandukanye mu muryango barirukanwa, abandi bakabwirwa ko bagiye kuzimu, ko bagiye gusenga Imana zikuzimu, ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hagacaba n'ikindi kintu gikomeye cyane wakora cyane mu rushengero, ikintu kijanye no kuririmba mukagira amakorale ugasanga biraryoshe abantu bararirimba bararyohewe, ariko wagera mu muzigiti ugasanga nta rurimbo ruriyo. Byo byarakoroheye kugira ngo ibi bintu bibiri byuko uzimiye ujyana hatariho no kubusanga bataririmba rumenyere kwiririmbira byarakoroheye maze gushika mu Islam byo byifashe ngo undi gufata umwanzuro kugira ngo ube mu Islam uve ku ntebe y'icyubahiro yawe, uve ku mahera uhabwa buri kwezi, uve ku tuntu hirya no hino tuza bakuzaniye kugira ngo ufate umwanzuro kuba mu gipasitoro uwo mu Islam no gufatanya ibijigo. Ntabwo ari uyu wari we wese. Oya, nakuvuga rero biragoye, ntabwo byanyoroheye mu by'ukuri kuko bisaba gutanga ubuzima bundi bushasha. Urabona wahembwaga ufite iki hamuje gutanga ubuzima bushasha. Nta muntu ugufasha uri mu Buislamu muziranye, nta nakazi kaba mu Buislamu afite ngo dufise biro izi nizi ngwino ukore muhembwe ukwezi. Oya, buri muntu no kwimenya mu buzima bwiwe. Rero ntabwo byanyoroheye kuko nafite famille. Hama umudamu rero ateba amezi 3 ku Muislamu, ariko aza gutahura avuga ati ngewe nzijyana ku musingi yo ku Muislamu bitewe n'ibyo ndi kubona cyane cyane ku rukundo rwa Islam. Hama biragoye mu by'ukuri, biragoye gufata umwanzuro ngo Muislamu, ariko iyo umaze kugeramo niho uryoherwa, ujya wamenya inyungu zitandukanye n'izo wari ufite, kuko icyo gihe ubugiye gushondera Imana original uvuye kuri bya bindi wari urimo. Ariko ntibiguca intege, ntabwo byanciye intege njya kwinjira kuko naryamye amezi 6, ari nayo cyatumye mfata umwanzuro. Nijoro nka saa 9:30 umuntu akaza akambira ngo yabaga yambaye ikanzu yera, ntabwo nigeze mubona yambaye costume cyangwa karuvati. Oya, yazaga yambaye ikanzu yera akambira ngo Valence ntinam ngo iyi Mana usenga ni ukuri cyangwa si ukuri. Ntese yihe Mana? Ngo iyi Mana yitwa Yesu ni ukuri cyangwa si ukuri. Agaca yigira, sinongeye kumubona. Ndi mwitiro ngahita nkanguka, ngahita mpambiriza abadayimoni mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kabwira n'umudama ntabadayimoni banteye tubirukane mu izina rya Yesu zemene yakutetika yazene. Tugasenga nk'isa yimwe bikarangira, hama irindi joro akagaruka, amezi 6 bigereho gukomera niho amezi 2 yagiye guhera.
niho nafashe umwanzuro wo kudasubira ku rusengero. Yego numva umutima urutimba kabisa, ariko uko genda nicaye nkajya numva amaverise none ndi gusoma cyane Bibiliya, nsoma ntahura, nsoma numva umuntu ari kuntahuza neza. Imana si umuntu, Imana ntipfa, Imana ntiyihinduranya, ntabwo ari uruvu runyavu, Imana byari bikagenda bitahurika muri ngewe. Amezi abiri rero agiye guhera ya nyuma niho nafashe umwanzuro ndavuga rero hasi nongera gusubira ku rusengero, ndabihagarika. Baratelefona avuga ndarwaye, kumbi umutima wambuje gusubirayo. Nibwo rero amezi abiri aheze nafashe umwanzuro ndagenda aho bita kuri Marikazi kwa Kadafi, abantu benshi barahazi. Ndagenda ndambwira shenti nje kuba umuyisilamu, abona n'umusaraba n'amakositimu yaranze twari tuziranye mu gisagara. Arafata uje kuba umuyisilamu? Ati yego. Atereka mbibwira abayisilamu hari kuwa gatanu, kuko nari maze no kumenya ko umunsi wa gatanu ijuma ariho umunsi Imana yatoranyije usimbuza isabato, ko ariho abantu bagomba gusenga. Ngiye nsenga dimanche nkahindura muri bira nkayibura, gusenga guhera saa 3 nkabibura, n'ibindi byinshi tuzaganiraho. Hama ndagenda ntora ashahada no guhamya yuko Imana ari imwe rudende, itavyara itanavyarwa. Mu gihe nasengaga ngewe Imana izo nye twavuze Trinite, Imana zitatu. Hama rero itavyara, mu gihe navuga ko Yesu ari umwana wande w'Imana. Hano itanavyarwa, mu gihe navugaga ko Maria ari nyina w'Imana. Izi rero zitatu ndavuga ngo ndazihakanye, ngiye kujya ku Mana imwe itabyara itanabyarwa. Ndavuga ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ana Isa rasulullah, kwabo ngabo ari intumwa z'Imana. Mbisubiramo ariko mfite ubwanzi yuko twigishaga mu rusengero ko ari ukujya kuzimu, ubaye mu Islam ujya kuzimu, ibintu nk'ibyo. Uko ntora shahada ndi kureba hasi ko nshobora gukorokerayo, aho nari mbagaze hari tapi, hanyuma ngacunga nigengesere mvuga ntishobora kumanukirayo, ariko mbona abantu ni benshi. Ntejeje rero barambwira ati hitamo izina, ndavuga nitwa Ibrahimu, naramukundaga n'amateka yiwe. Hama rero mbo mu Islam gutyo bajya kugura ikanzu, kiramo ingofero, uko narabisomaga muri bira ko ari amategeko y'Imana, imyambaro, numva ndaryohewe. Burya nyine nararyohewe kweli. Ubwo rero ibyo akombwa ko tuzagarukaho nyuma, ariko bira bya mbere ni birebire rwose byinshi. Yego numva rero bitoroshye cyane. Sinzi rero abakunzi ba Dawa TV Burundi tubasaba kugira kantu ka subscribe cyangwa sabone, no kugira partage cyangwa share kugira ngo abantu benshi muze barakurikirana ibiganiro byacu. Murumva ko ari ibintu bidasanzwe, kuva mu kwemera wari ufise, ukava mu mashengero wari urongoye, uri revera pasteur, ukagenda ahantu uzi yuko atari umuntu azogufasha, ahubwo uzogenda usenga ugataha muhiri wawe. N'umwanzuro canke n'ingingo itofata umuntu wari wese. Numva ko byagukomereye cyane, kandi mwaragize neza guhita mu Islam, kuko wisaba basenga Imana n'urudende. Nakubaje akabaze kagenda kuririmba koko bimeze bite? Mu Islam baririmba, mwebwe abantu baragenda bakaririmba. Turavye mu bigishwa ba Yesu nta bakobwa baririmba, bari barimo abagabo n'abagore ntibavangana. Mwebwe mu gipasiteri aziko mwese ingene mu bikemwa bigenza mu kuyobora abantu. Ijya myemerere rero dufate ku myemerere ari muri Panekoti, gacana imyemerere mu Islam. Umaze kuhagera ni bihe tandukaniro wobwira abantu wasanzeyo ufatiye no kuvya igitabo c'Imana kivuga? Murakoze kunyibutsa naho ngako kajyanye n'indirimbo. Twebwe iwacu aho twari turi, udafite synthetizer, ukaba udafite ibi byuma bikora mu nsengero umuziki, utabifitemo burya nta bantu ushobora kuronka. Muri bije wateguye muri plan d'action yawe ugomba kubanza cyambere n'instrument, ugomba gushyira hariya zirimo ingoma kugira ngo abantu nibabyumva bazi bakurikiye wa muziki. No kuvuga ngo objectif usukuza gusenga, ahubwo baje bakurikiza ingoma kugira ngo noneho nabo baryoherwe bumva umunezero. Ariko uko byakorwaga nge nkibaza ntari kubu ugeze kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hama akaguha audience mu biro byiwe, uhageze wakubita umuziki kuriya n'ingoma ugashyiramo, nkabona ntibikunda. None bisango wicara utuze, none Imana iri hejuru yacu twese. None ugiye imbere y'Imana kuyisaba, ufite ikibazo, uragwaje, ufise ubukene, none ugiye imbere y'Imana ugiye gukubita umuziki kweri. Umutima ukamwe ngo none ibi bintu urabona ari byo. Rero izo ndirimbo ni ngombwa ngo ubuzifiteyo n'amakuru urayabona. None ikibazo cyazaga kimbaza buri munsi mu ayo majoro, none Yesu ko yarafise abigishwa 12 banditswe n'abandi 70 bamukurikiraga, none yarabuze buryo cyo gushyiraho korali, kuki atayishyizeho igisubizo nkakibura, inyishu nkayibura. None kuki nta korasi yashyizeho cyangwa indirimbo baririmbaga kugira ngo babone uko bakomeza gahunda? Nuko batari bashoboye kuririmba, nkabyibazaho nkabura inyishu. None kuki twebwe dufite izi korali, none imyambarire yabo gasanga biratandukanye rwose. Muri birayo nkaba narasomaga cyane rwose, mewe ndasoma alhamdulillah indi verse nyinshi zigaragaza ngo uramenye indirimbo zo mu ngoro, zo mu rusengero
birabujijwe. Nzizo yiruka amaborogo muri Amosi 5:2 kuko epfo n'8:3 muri Amosi. Muri Amosi ubwo twitwazaga ko Dawudi yaririmbye no mu kenyera yikenyeye ukagwa hasi atambira Imana, ariko tukirengaza yuko Imana yaje gutuma uwo muvugishwa n'Imana uvuza Amosi, iravuga ngo genda ubwire Dawudi umubuzi ibintu bihagarike kuko sinigeze mubwira gukora ibi bintu. Uko mbiri kubisoma niko biri kunyinjira mu mutwe, ndavuga ko ibyo ntiro dukora na amakosa. Ndi gupereza amakuru w'Isilamu kugira ngo menye amakuru doctrine zose ziri za Christianisme byose usanga bihura. None ibitandukanye no ni Isilamu uwo twahura nkamubaza mu Isilamu gira korale ati hoya ati pu atauzu billahi minashaitani rajim korale mu musigiti ati hoya ntayibamo. Nkumva ndi kubihuza nabirya neza ndi gusoma harya. Rero mu byukuri hariya indirimbo mu gikristo nizo zifite imishagiro narongoraga inimero ya mbere, korali itariho indirimbo zitariho muri make nta nuwa kwitabira urwo rusengero, ariko mu Kisilamu mugeze musanga imisigiti iruzuye kandi nta ndirimbo zirimo. Ndavuga iri dini ni iry'Imana. Mwatubwiye ko mwagiye gutembera mu gihugu ca Isirayeli mu mujyi wa Tel Aviv, hoho mwari mugiye gukora iki? Ni ikihe kintu cy'akamaro mwarakuye mu mujyi wa Tel Aviv hariya muri Isirayeli? Kuko Isirayeli mu mateka y'imyemerere ni ikibanza gikomeye cyane, na cyane cyane ku bintu bijyanye n'ubukristo ndetse n'ubuyisilamu. Hariya muri Isirayeli hari ubuyisilamu, muri Isirayeli ibyo bimeze bite kuko hafite amateka menshi cyane? Amateka menshi cyane muri Bible no mu bindi bitabo hari amateka menshi cyane, ariko kugira ngo cyitwe Isirayeli abariho mpera nuko ari jambo ryitiriwe icyo gihugu, ariko rikomoka ku mugabo witwa Isirayeli ariwe Yakobo. Yakobo yakuvukanaga n'umuhungu witwa Esawu, bombi bafite papa wabo witwa Isaka avukana na Ismaile, bombi babyarwa na Ibrahim. Yakobo wabo ndi yarongora abagore bane, ababyara ko abana imiryango 12 y'Abayisiraheli. Urakoze cyane warabisomye. Noneho rero Isiraheli rero njyayo mfise objectif yo kwiga theology, kuko nari maze hari benshi batabizi nyuma ya 94 niho nafashe gahunda yo kujyayo. Mpejeje amashuri yayo twiga muri theology Gisenyi mu gihugu cy'u Rwanda hafi ya Goma muri Kongo, imyaka 4 nahize. Mpejeje rumbona mpita mbona buruse yo kujya Tel Aviv. Nabaye rero imyaka 3 n'inusu ariho ndi kwiga ibijyanye na theology n'andi masomo atandukanye. Rero niho nahise nuri ndege ndagaruka. Aho nahageze nahungukiye ibintu byinshi kubera ko hari amateka menshi akurongora kuko ntabwo babogama. Hari naho muhura bakavuga ati uwo Yesu tuzi yuko ari umwana uvuka muri iki gisagara hari uraba, ntabwo rero Imana yavuka muri iki gisagara ngo usubire mu ijuru kandi garuki. Bavuga ati ibyo mwiga birashoboka kuba bivanze n'ubusazi bwanyu, twebwe ino ntabyo tuzi. Ndiye turi kubaza professor ari kutwigisha nkuramo ibintu byinshi, inyungu nyinshi zatumye rero ngura ibitabo ndakurikirana, bituma amenya amakuru menshi. Akarorero nari nzi yuko ibintu byose bivugwa muri Bibiliya biri muri Amerika. Uzi ko amadini yacu ya Kristo ari henshi ava muri Amerika menshi, cyane ni Buraya hariya. Ariko nkurikiye nsanga abavugishwa n'Imana intumwa nyinshi guhera kuri Adamu kugeza kuri Muhammad wa nyuma, amahoro n'imigisha bimubeho, kugera kuri Yesu, bose bavutse mu bihugu by'Abarabu. Ndavuga none ko nta muvugishwa n'Imana avutse mu bazungu hano muri Amerika ni Buraya, none aya madini avayo fondasiyo yayo ninde? Byahanwe nande? Mu gihe twe tuvuga nk'akaroro tuvuga ngo Nabi Musa cyangwa intumwa y'Imana Musa yabaye mu gihugu cya Misiri. Igihugu cya Misiri tuzi ko kuva isi yabaho ni igihugu cy'Abarabu cya Kisilamu. None Musa yabaga hadasenga? Niba yasengaga muri hedini, bisigura ko yari umuyisilamu 100%. Nahungukiye ibintu byinshi hari Tel Aviv, maze kwiga ndasobanukirwa neza kuko n'ibindi bitabo by'imfashanyigisho bigusigurira neza bikagusobanurira iyi verse ikivuga, impamvu yaje, impamvu bayanditse, aho yandikiwe, mpita ntahura ndavuga okay ngiye kubikorera akazi. Rero nurinde ndagaruka muri make nakoye inyungu nyinshi n'ubu zizamfasha kugeza ku munsi wanjye. Uravuga ati barakwereka ati Yesu yavuka hajya, ati ntabwo Imana yovuka hajya. Hari ni cyane ko dukunda gusoma muri Bibiliya cyangwa ko Yesu yarafise abantu bavukana, ugasanga bashikiwe bahajya ngo Yesu yaramubaji, bakubwira ati Imana ntiyobaza, ntiyoshoje kubaza urubaho. Byasobanura rero muri ya myemerere yawe yuko bya bindi nyine bya mu mutima ngo bitagenda neza, wabwo umubona neza ko ya Mana usenga atari y'ukuri. None nakaye kajambo ubwira abakurikira Dawa TV Burundi, cyane cyane abapasiteri n'abarevera pasiteri bagenzi wabo, kubijanye n'inyigisho bigisha cyane cyane mu mashengero wabo cyangwa mu byo bazi, ubahanuye iki, wababwira iki mu cyamara? Icyo nabasaba ni ikintu kimwe gifite A na B. Icyambere, twese hano turomonde ku isi tuzapfa, n'abatubanjirije barapfuye. Nyuma yo gupfa tuzajya kwitaba kandi tubaze ibyo twakoze byose. Icyambere nabahanura ntibarondere ubuzima bwo ku isi,
ndahembwa umushahara, mfite umuduga, icyubahiro, intebe n'ibiki byose birakomeye, ndi hatari, ndi umuntu w'Imana ukomeye mu barabara n'inyakubahwa. Ibyo ntibabirondere cyane, ntibabishyireho imbaraga. Oya, ibyo nibiherana n'isi, ahubwo barondera inzira y'ukuri ishobora kubageza mu bwami bw'Imana nk'uko twigwa tubiririmba. Byaba byiza rwose batarebye inyungu z'isi, bakareba inyungu z'iki z'ejo hazaza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nabahugura ariyo B, nuko bakunda gusoma ibitabo bitandukanye, kubera ko iriya Bible ifise ibitabo 66, hari n'indi ifite 73 ya Katolike, hama hakaba n'iya Yehova y'isi nshasha n'izindi zitandukanye. Noneho hirya hariho ibindi bitabo bigenda bifasha izo nyigisho noneho kugira ngo abantu batahure. Rero niba utazi kusoma igitabo iki ngo uhuze bwa bumenyi urebe ikizima wakuramo, kuko urazi n'abantu n'ibintu bikunze gukora hari positive na negative, sibyo? Niho bihura bikabyara ikintu cyiza. Rero udahuje ibi ngibi ngo uhuze n'ibi urebemo ikizima, icyo gihe ushobora guhura n'ikibazo. Rero ngewe icyo gihe nanifise Bible yera gusa, ndashaka kubona ibindi bavuga ni by'amajini, ni by'amacini, ni bikira bine by'abapagane, sibyo kumbi ntabwo ari byo. Icyo rero nabahanura nuko bagura ibitabo byinshi ukaba bafise bagasoma, niho bazakura ubumenyi bubafasha kumenya inzira y'ukuri iyo ariyo. Ndumva aricyo nabahanura. Uvuze mu gusoma nanjye bicaye bintuhenza cyane, kuko binampa nanjye ingufu zo kubandanya soma, kuko uvuze Bibiliya zitatu, uravuze Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ya Katolika, imwe bitabo 73, uravuze Bibiliya iminduro y'isi shasha y'ivy'abana vya Yehova, imwe yasohoka mu 2010 mu Kamenge. Irya anye hari ukuntu asomye hagiye nyuma ngiye kuyisoma, ndasangamo ijambo y'insiguro Pentecote, nawe ukaba wari Reverend Pasteur muri Pentecote. Pentecote marakunda kubwira abantu ko ari idini, mugabo mu busobanuro bwayo je nasanze atari idini, ahubwo ari umunsi. Uwo munsi ngene Bibiliya usigura y'vy'abana vya Yehova, bakubwira ko ari umunsi w'iyimbura, umunsi w'ivyamwa vya mbere vyeze, kandi ngo bigasigura igiharuro 50. Mwoba mwafatiye kuki muri Pentecote kugira mu muze muyibwire ko abantu ari idini mu gihe tubona wari umunsi? Urakoze cyane, kubera yuko iriya Bible yera nta rurimi original ruhari. Nk'iyi Korani nabasanganye, mwari mufite ifite ururimi original rw'icyarabo, ikagira n'urundi rurimi ruhanye n'igihugu runaka, bivanye n'igihugu ururimi rukoresha. Rero aha byaramfashije kandi ni byiza. Noneho iriya Bibiliya yera nta original ihari, icyo ushatse cyose usiguramo, n'ubu bari kubihindagura uko bashatse bongeramo bakuramo. Akarorero kwira Bibiliya yera y'Ikinyarwanda i Kigali uzahasanga kuri page yibanze, uzahasanga amajambo avuga ngo ikosora, ngo urugero. Akarorero amakosa twasanze muri Bibiliya yera twarayakosoye, ngo urugero Zaburi 111 haburagamo igice cy'umurongo none twakongeyemo. Urumva iyo ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Nakosoye Imana. Ubwo birumvikana ko wabisigura. Mwase bakunze ba Dawa TV Burundi, turahamagare ko mukurikirana ibiganiro byacu, mugire subscribe cyangwa sabone na share. Muheze mugire na commentaire cyangwa mugire icyo mubadije kuzijya nimero zirajya munsi, kugira ngo tubandanye turonka inyigisho zitandukanye z'abantu batandukanye. Hari n'umunsi uzoronka nk'uba yahoze ari umushehe na bakaba umupasiteri, nawe tuzomuzana ngaha muri studio kugira ngo batubwire ingene byagenze iby'amadini, nimba biryoshye cyane, kuko yaravuga ati je narabonye ukuri aho naciye hose, ndabona ko idini y'ukuri ari Uislamu. Mu Uislamu hageze ivyabwo wasanze byo byifashe gute? Ko hari Abayisilamu barongora abagore benshi, Abayisilamu basenga Imana y'ikuzimu, Abayisilamu barahenereza mu gusenga, Abayisilamu ntibemera Yesu. Ibyo byose amaze gutera nk'amabombe gutyo, umaze kuva mu gipasiteri w'abantu barurongoye, woba warawisigura gute cyangwa nawe wasanze bimeze gute kugira ngo abantu bakurikira Dawa TV Burundi babandanye baronka inyungu ku bijyanye n'ijambo ry'Imana? Murakoze, ikibazo cyiza cyane kubera ko harimo inyungu nyinshi. Uko nabonye Uwisilamu ugezemo, mbugiriranya na cya giti cy'amatunda, ya matunda akunda kwera muri province ya Rumonge bagitanga iki? Mandarine cyangwa amacunga. Mandarine. Urabona uko ntameze neza, ashajije hara ku giti. Nukuvuga ngo kiriya giti ari ya mandarine azeze nicyo gihura n'ingorane mu gihe cy'abanyeshuri bari kugenda. Kirya amabuye menshi gose, kironderwaho iki za mbuto nziza. Niko rongereranya n'Uwisilamu. Niyo mpamvu duhagaze harya imbere turi kwigisha muri Pentecote, aho nahoze twigishaga yuko Isilamu ari abantu babi, abicanyi ba mbere n'Abayisilamu, abarozi ba mbere n'Abayisilamu, abajye kuzimu ba mbere n'Abayisilamu. Rimwe na rimwe nkibaza ntese ubabona bajye kuzimu, wowe uri kuva he mw'iryo joro? Hama abantu babi yani batazi Yesu, batemera Yesu n'Abayisilamu. Mbo ibyo byose nibyo twagendaga twigisha abantu kugira ngo tubangishe Uwisilamu. Hawa ku nyungu z'uko nitubabwiza ukuri muri bya ninakubwiye tuba tuzi turengaho baragenda, nibagenda twebwe turahomba. Ibyiza rero katuharabika Uwisilamu
kuko tuzi ko ari idini y'ukuri kandi ivugisha ukuri, biradufasha kugira ngo abantu baguma aho ngaho. Rero ngeze mu Bisilamu nsanga biratandukanye rwose. Isilamu ifite urukundo, Isilamu ifite ukuri kuri mu bitabo, Isilamu ifite ibintu bifatika bishobora kukwereka neza bikakoriyanta kujya ku Mana imwe no mu ijuru. Nta kintu ushobora kwihenda uzane ngo iki ngiki nicyo nizaniye ngo neretswe cyangwa nahanuwe akaro naguha. Umunsi umwe turi igikondo mu gisagara cya Kigali, abantu benshi barahazi, twari mu cyumba cy'amasengesho, ngiye nari umushyitsi mukuru nijoro, haza umudamu afite impapuro aje kuduha ubuhamya twereka yuko yakize umugira wa sida, ari kugenda azerekana. Turasenga, umuntu wari urimo nawe ahanura yuko koko ibyo avuga ni ukuri. Amaze kubihanura birarangira, turabyandika impapuro, turamubwira rero nukuzica, nusubira gufata ibinini no kwa muganga uzawupinze nde Imana. Okay, birarangira. Nyuma y'ukwezi uyu mudamu yitabye Imana kandi yishwe na sida. Kandi Imana yamaze kumubwira, ubwo si Imana urabyumva nawe, Imana yamaze kumubwira yuko akize, ahubwo agenda atanga ubuhamya yuko akize mu izina rya Yesu. Kumbi uwongo. Rero biratandukanye, nta kintu cyaduka wazana mu Bisilamu ngo bagukundire, ntibikunda. Byose birapanze, birahari, ukuri kose kurapanze kurahari. Hari ikintu uvuze gikomeye cyane cy'abantu baduka akavuga ati Imana yambariye, twavuganye n'Imana yanyeretse, irambwira uku. Ibyo bintu nukuri cyane haba harimo utundi tuntu turi ndani mu gihe. Bijya nta kuri namba kurimo, haba na 0,0 nta kuri kurimo namba. Kubera iki? Nuko ibyo nabibaye mu gihe kinini. Mu myaka 15 ntabwo waba umukozi w'Imana w'umupastor w'umurevera udahanura, uterekwa. Oya, ntabwo bagukundira, biba bigoye rwose. Uduga rero mu ntera bikurikije nuko ufite izo mpano. None mu myaka 15 waweretswe nk'imisi ngahe? Cyangwa ukuri wawareretswe kukuri mu myaka 15 cyangwa mu myaka 15 ibyo wagiye werekwa ubwira abantu cyangwa wigishije abantu byo kuri tabari kabingahe? Ibyo neretswe byari byinshi rwose, ariko nkabihuza nuko n'umuntu uragura iyo ugiye ukamushyira impene cyangwa inkoko yera, mwaba bajya kuraguza, tuzi ko twese kuragura ari bibi no kuraguza ari bibi, ari shirika. Noneho hari abajyayo rero bababwira ati wowe tanga amahera 1500 akayatanga, ufite ikibazo kiniki kandi ufite ikibazo cy'uburwayi, hari umuntu usize muhira yararozwe kandi yarozwe na Alphonse uhariye epfo yiwawe, ariko ndaguha umuti kugira ngo ujye kumukiza umwana wawe. Ibyo ngibyo barabikora, kandi rimwe na rimwe ugasanga ko wa muntu ararwaye ari muhira, baraguye, bimwe bigahura. Noneho n'icyo rero bita ubuhanuzi, ibyo bintu twarabize muri systeme zitandukanye. Uhanurira umuntu ukurikije uko umubona, urabanza ukamubona, ukagenzura, rimwe na rimwe ukamenya akazi akora, ibyo akora uko yirirwa uko bimeze, ukamuhanurira ukurikije icyo inyungu umushakaho kandi ukurikije n'icyubahiro cye. Ukagera muri za ndimi nakubwiye, wabisubiramo nawe kuba tuze meni ya coup d'etat aragushaka siki ya zemene. Imana iravuze ngo ufite ikibazo n'umudamu muhira, ariko umviriza iza rekesando sikia, ufata amasesho iminsi 2 kandi uzazi hari Imana izakubwira turi kumwe nge nawe. Aho ngaho uhagarariye aho mu ngo nyinshi uko twubatse, ntibibura mu rugo rw'umuntu. Noneho uyu mugabo waje cyangwa uyu mudamu akumva ko aheruka gushwana n'umugore we cyangwa umugabo we mu ndwi iheze, kumbi rero koko ni Imana, uzi ko ejo bundi twashwanye n'umugabo wanjye, koko nivyo, uyu ni umukozi w'Imana. Kumbi duhanura ibintu rusange bibaho mu buzima rusange. Urakoze cyane nyakubahwa Reverend Pasteur, mbega mwene Reverend Pasteur nde? Yego, Nishimwe Ibrahim Gashira wa Valence ari Haji. Valence, uni Ibrahim Haji Ibrahim. Yego. Akazina ka Haji ndumva kagiye kuza mu nyuma umaze kuva mu Kristo, mu Islam. Waragiye Maka, warahageze. Yego. Urabona igisagara c'Imaka. Yego. Urabona igisagara c'Madina. Yego. Igiki wobwira bari kwarakurikira dawa TV Burundi, abantu bakunda kwibaza ngo Maka ari kuzimu. Ubabwira iki nabo? Abo babyibaza nuko ari byo twabateyemo twabigishije. Ntaranagerayo nigishaka ko Imaka ari kuzimu. Abantu bagiye bose bagiye kuzimu. Icyambere kubesha ni icyaha. Ubesha azajya mu muriro. Maze guhagarara imbere y'abantu ndi kubabesha yuko ikuzimu Imaka ari kuzimu kandi sindagerayo. Urumva namaze kuba muri cyaha cyo kubesha. Rero ngewe nurinde yinjiza amahirwe ngezeyo, namaze kuba Umuyisilamu mpita nurinde njyayo kugenzura ngo ndebe bya bintu koko ari ukuri byo nigishaka cyangwa ari kinyoma. Imana iramfasha rwose mbona ubwo kujya no kugaruka. Ngezeyo ndatembera nsanga birya byose guhera mu itanguriro kugeza mu byahishuro Yohana. Birya bivugwa muri Bible 90% byose biri mu icyo gihugu cya Arabia Saudite. Ibindi muri Yemen hepfo bikeye, ariko byinshi niho nabisanze. Ndavuga kumbi nahanegisha ko ari kuzimu, kumba ahubwo nuko bimeze.
okay ndatembera ku misozi itandukanye aho ba Adamu na Eva bahuriye aho bande kuko mu gihe twigishaga yuko Adamu na Eva tigeze aba ku isi ngo ni muri Edeni mu ijuru wabaza umuntu ati none aho muri Edeni ni hehe babyariye abana hehe ngo hoya ngo urabona ngo mpemu yera ngo ibyo ngo birahishwe n'ibanga ry'Imana kumbi ni hano muri Saudi mpageze rero ndatangara ndi kumbi hari ibintu twahisha abantu kandi tuzabazwa ku munsi w'iki w'imperuka nararyohewe ndagaruka nurinde ndagaruka nsanga kumbi ibyo nagiyemo ni idini originali rifite ibimenyetso bifite dalili ziboneka kandi wereka umuntu ati dore soma hanga muri biro bigahura neza ndavuga okay rero babyanga kubikora twanga kubyapurika ariko tubibona ko ari ukuri kubera inyungu bakoze cyane imbere ko turangiza nakabazo kamwe nakabazo nakona gomana kubaze ko buvuye muri Panekoti uri Revera Pasteur ukaza ukamu Islam kajimaka ukabona ibyimaka ukarabona Aburahamu yabaye n'umuhungu we Ishimayeli ukabona yamaze ya Zamzamu yamaze ya nyina wa Ishimayeli hamwe Aburahamu agira atangira umwana wiwe ukabona aho Adamu yahuriye na Eva ku musozi wa Arafa uragaruka mu Burundi rero umaze gushika mu Burundi ukurikije kahise kawe naho ugeze mu gihe cy'uno munsi nakahe kamaro woba wazaniye ubuislamu cyangwa no munsi babandi wazimiza cyagihe ubabwira ko Imana ari Yesu mu gihe Yesu yavuze dusenga Imana data twese iri mu ijuru ukibuka ko Yesu yavuze ati ngiye ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu ibyo kabirenga kubibona umaze kugera mu Islamu ni ihe nyungu rero ubuislamu bukwiteze ko cyangwa umaze gufasha babantu wari warangiye kubwira ko Imana ari rudende uri gukora iki kugeza ku mesaje yego murakoze kubera yuko nagira amahirwe yo kugera aho hantu burya inkuru nziza niyo uvuga warayibonye neza n'amaso ari nayo mpamvu rero twakoraga ikosa ryo kuvuga ikintu tutahagazeho tukagwa mu ikosa ryo kubesha ngiro mpageze maze kubona ibyo byose narabiteranyije ndakusanya amasi nacyo gihugu gusa nagiye muri byinshi ndi kureba aho ibimenyetso bivugwa biri maze kubikusanya rero inyungu nazaniye abakurikira n'abazakurikira nabo turi kubonana tuganira nuko mvuga icyo nahagazeho wambaza ikibazo nkaguha dalili inyishu igisubizo nkakurangira naho icyo kintu kiri niyo rero nyungu ubwo rero nahise mfata objectif kuko urumva nabwirizaga muri Sansenique noneho njya ku murongo original ubwo ibitabo ndabifise Imana yantije ubuzima ndacyabufise hama turagenda ku matere ku ma stade ku bibuga binini yabihuriraho abantu tugatangaza yuko hari igikorane kandi icyo gikorane gihuza abayisilamu n'abatari abayisilamu ubwo rero bakampa umwanya kugira ngo nsigurire bari abantu ibyo nabanyegezaga ku mvo z'inyungu kandi nkabaha n'ibimenyetso na dalili hama bakumva mu nyungu rero nkabaha n'umwanya wo kubaza icyo bagomba cyose nicyo nakundi ubuisilamu haje nuko iyo bafite ikibazo umuha microphone baza icyo ugomba kandi ukamwishura mu gihe hariya ntabwo ushobora kubaza ukagira gutya ngo nyakubaha pastor hari icyo mbaza oya uzansange ku biro kuko biboneka ko nta nyishya bafite twe rero ni shortcut harya barakubaza nawe ukabishyura kuko uba ufite dalili n'ibimenyetso warabigezeho bibona ye n'ibyemeza nuko ndaryoherwa rero niyo nyungu rero abantu batari abayisilamu n'abayisilamu bafite mu gihe tukibonana tukiri kumwe nsaba nyine nawe bari kudukurikira wavuze ko Dawa TV Burundi ko bazajya babyonda hehe kuri subscribe cyangwa sabone kugira ngo baze barakurikirana cyangwa bande comment bagira icyo bashikirije ko ariko n'ibintu bajya munsi kugira ngo ibiganiro nk'ibi navyo bandanye bikwiragira abantu bose babimenye n'abazokubaza ibibazo nabo bazoboneke bazokubariza aho rero nanjye nziranje ku buryo nzabifata mu mutwe ubwo rero urumva harimo inyungu ku bantu abari bose batandukanye bizadufasha twese hamwe inshallah shukura murakoze cyane bakunze ba Dawa TV Burundi turabararikiye ku bantu bigira subscribe cyangwa sabone mukogira kugira commentaire hariya munsi kugira ngo ibiganiro nk'ibi bibandanye bibageraho tukaba tubemereye kuzo baronera umupasiteri nawe yicara ngaha nyene nawe tumubaza ibibazo kubijanye n'ivyo nawe yoba yarakiriye ku Islamu cyangwa nyimba nawe yoba yarabaye umukristo yahoze ari umuyisilamu nawe abitubwire tuganire kugira ngo ijambo ry'Imana n'umwe wese batahure kugira ngo umwe wese ahitemo inzira yumva ko ari ukuri bivanye n'ukuri abantu bagiye bahishwa hirya no hino kugira ngo ibiganiro nk'ibi bikomere bazane twasubira kubikora ko twabamagana ibiganiro bikomeza kwitaba ego n'ukuri dufite umwanya kandi nubwo tutawuronka ariko turagerageza kugira ngo turonke wa mwanya mwaduhamagaye inshallah murakoze cyane kuri mikoro mukaba mwari kumwe na Alhaji Idrissa Nimbona tukaba twari kumwe na Revera Pasteur Gashira Bake Valence ari Haji Ibrahim Nishimwe akaba ugazina ka Kiislamu yitwa Alhaji Ibrahim yego turabashimiye cyane Imana ibahezagire natwe turabashimiye kandi mudutumira tukaba dushimiye bari guhiga bw'ibyuma nabo banaye badufasha mu biganiro nk'ibi Imana ibahezagire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh